Bosna i Hercegovina predstavlja veoma zanimljivu i još nepoznatu turističku destinaciju, što je rezultat geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturno-istorijskih vrijednosti i pogodnih klimatskih uslova. Bosna i Hercegovina je zemlja koja leži u srcu jugoistočne Europe, središtu Balkanskog poluotoka, gdje se susreću istočne i zapadne civilizacije. Geografski, Bosnu i Hercegovinu većinom čine planine. Lanac Dinarskih Alpa proteže se od sjeverozapadne Slovenije kroz Bosnu i Hercegovinu sve do Crne Gore i Albanije. Na ovom području vjekovima su se miješale različite kulture, religije i tradicije, što daje dodatnu vrijednost kreiranju specifičnog turističkog proizvoda i obogaćuje ponudu. Zahvaljujući svemu navedenom, Bosna i Hercegovina posjeduje brojne prirodne i ljudskim radom stvorene mogućnosti za razvoj različitih vrsta turizma, među kojima posebno planinski, banjski, pomorski, religijski, lovni i ribolovni turizam. Domaći i strani turisti, sve više svjesni zdravog načina života i provođenja godišnjeg odmora, posebno su zainteresovani za otkrivanje ruralnih područja. Turisti koji su u potrazi za autentičnošću žele iskusiti istinski život na selu. Poslednjih 15 godina Bosna i Hercegovina bilježi konstantan porast broja turista u stopi negdje od 6 do 10% na godišnjem nivou, a prošla godina je bila bukvalno rekordna kako za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, tako i za sve njene regije. Negdje oko 27% turista dolazi da bi se upoznala sa kulturno-historijskim nasljeđem. Međutim, posljednjih godina, u skladu sa trendovima na svjetskom turističkom tržištu, sve veći interes vlada za prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine i sve više upita je upravo vezano za ovo područje. Bosna i Hercegovina ima izuzetne uslove za razvoj ruralnog turizma. Idealna je to prilika i za lokalne zajednice da svoju egzistenciju ostvare pružanjem usluga na pragovima svojih domova. Smještaj turista u ruralnim područjima može biti pansionski u vidu planinskih koliba, etno sela, kampova ili vinogradarskih kuća. U zavisnosti od geografskog položaja i blizine grada mijenja se vrsta smještaja, ali i profil turista. Spomenko Čodo posjeduje kamp u selu Gornje Biosko u neposrednoj blizini Sarajeva. Ja sam Spomenko Čodo, živim u starom gradu Sarajeva. Imam imanje gdje cijela porodica radi, bavimo se proizvodnjom sokova, džemova u nekoj manjoj količini. Imamo stoku, stočarstvom, krave, ovce, pčele, med i jednu kolibicu na planinu gdje realizujemo sve te stvari vikenda. Dolaze mi sarajevski izletnici, planinari, stranaca nešto ima, ovi koji rade u Sarajevu, tako da dođu često. Uglavnom, više izletnika ima nego što je bilo prije, kad je lijepo vrijeme, vremenski uslovi dobri. Veliki grad i veće su mogućnosti više turista, dosta je bitan grad, što je blizu. Ja sam Jasmin, imam objekat koji se zove Vukov Konak na Vučjoj luci. Ponuda je tradicionalna bosanska kuhinja i tradicionalna bosanska pića. Naravno, nudimo i spavanje za goste koji dođu iz udaljenijih krajeva. Možemo reći da se mogu turisti podijeliti na dvije grupe. To su na one dnevne koji dolaze na, da kažem, ručkove i večere. To su obično ljudi iz Sarajeva ili bliže okoline kojim je ovo blizu, jer objekat se nalazi 18 km od Vijećnice. Druga grupa su strani turisti koji dođu na noćenje na više dana, tako da zbog udaljenosti, zbog logistike. Mislim da je umrežavanje aktera svih faktora u ruralnom turizmu od turističkih zajednica pa do zadnjeg proizvođača koji je u lancu vrlo važno, jer ipak je ruralni turizam grana u kojoj ne možeš biti kompletan u smislu da imaš ponudu od A do Ž. Svoju ponudu promovišem tako da koristim društvene mreže preko kojih se reklamiram
i jedno od početka cijelo vrijeme insistiramo na tome da se prenosi od usta do usta, što se kaže, reklama. Najznačajnije karakteristike ruralnog turizma su mirna sredina, odsutnost buke, prirodni okoliš, komunikacija sa domaćinima i domaća hrana. Baš kao Spomenko i Jasmin, tako i Dragan Đerić nudi svoj smještaj nedaleko od velikog grada. Ja se zovem Dragan Đerić, imam malu kolibu na putu prema Skakavcu. Dođu ljudi, stranci, planinari, umjetnici. Možda 3 godine dana imam ove solarne ploče, tu struju koja nije gradska i recimo da se ljudima koji dođu da se ljudima sviđa. Udruženje Alterural je nevladina organizacija koja se bavi promocijom i razvojem ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini. Od 2007. godine u Fojnici je u suradnji Caritasa Belgije i Caritasa biskupske konferencije BiH počeo jedan projekat pomoć u razvoju poljoprivrede i seoskog turizma. Za vrijeme tog projekta locirali smo jedan određeni broj ljudi koji se već bave seoskim turizmom na različite načine i po završetku projekta ukazala se potreba da se na profesionalni način pokuša pomoći tim ljudima koji, iako se bave seoskim turizmom, nisu ni na koji način organizirani i nisu međusobno povezani. Kako Caritas BK BiH nije mogao s te profesionalne strane nastaviti pomagati tim ljudima, ukazala se potreba da se osnuje jedno udruženje koje će nastaviti te aktivnosti. Tako je došlo do osnivanja udruženja Alterural koje je 2009. godine i registrirano. Jedna od prvih aktivnosti koje je udruženje radilo je organizacija okruglih stolova u Fojnici u suradnji sa francuskom ambasadom. Počelo se nakon toga sa raznim treninzima za ljude koji se bave seoskim turizmom i u početku se radilo na području općine Fojnica da bi se to vremenom proširilo na ostale općine Srednjobosanskog kantona, a sada i drugih kantona u BiH. Ja sam Milica Tuka, živim u selu Lužine na domak Fojnici. Imam 5 sinova, ja i suprug, bavimo se poljoprivredom zajedno sa našim sinovima. Jedan od naših prijatelja je slučajno predložio nam za seoski turizam, ruralni turizam, tako da nam je tu, pored svih naših obaveza i poslova, dobro druži. Imamo gostiju povremeno iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine u najvećem broju inostranstva, koji su nam se već par puta vraćali, rekli su nam da im je lijepo bilo, da su zadovoljni, što nas jako veseli. Pored svega proizvodimo i žitarice, i krompir, i džemove, sokove, uglavnom što nudimo na našem stolu, jedna velika većina je iz našeg proizvodnje i našeg okruženja. Aktivnosti sprovodimo kroz razvojne projekte na osnovu kojih organizujemo treninge iz raznih oblasti ruralnog turizma, zavisno od profila i potrebe korisnika. Organizujemo studijske posjete i posjete sajmovima međunarodnog i lokalnog karaktera u cilju razmjene iskustava. Vršimo promociju naših korisnika, bez kontrola usluga, putem web stranici, medija, društvenih mreža i prijateljnih materijala. Također, zavisno od naših mogućnosti, pomažemo pružaocima usluga na taj način što doniramo mini grantove u svrhu poboljšanja njihove usluge u razvoju ruralnog turizma. The association Alterural was mainly created by persons who were involved in social projects and rural development projects, and there are mainly 4 main goals for this association. The first one was really to fight against the high rural exodus trends that you have in Bosnia. The second was to support the family agriculture.
In many European countries, rural tourism was really a tool to save these small farms and provide them some complementary incomes, and that was the initial idea from the founders of this association. And apart from all this is also to valorize the rural identities, which still has a negative perception from urban dwellers. So it's really to valorize traditions, festivals, patrimony from rural and countrysides. And the last objective that we had was also to support the actors together, because there are many small initiatives, but they really didn't identify themselves as working in the sector. So just to federate them, to know that they are sharing the same objectives and that they can working together to create micro destinations in rural territories. Our action is mainly supported by 4 donors. Most of them are settled in France. The first one is Fondation Abbé Pierre, who is providing support for the improvement of accommodations, helping mainly vulnerable families and farmers. The second one is CCFD, Comité catholique pour la faim, contre la faim et le développement, which is a very specialized development agency in France. And the main founder was the Caritas network from France and Belgium, and of course from Bosnia, who are one of the actors of the association today. Došlo je vrijeme da se turisti modernog doba vrate prirodi, da se vrate selu, da se vrate zdravom načinu življenja, da osjete kako su živjeli nekad naši preci, da osjete život bez struje, bez medija, bez komunikacija, da bi došli do sebe, da bi izliječili svoj nekakav zamor koji ih tjera moderni i dinamični tempo življenja. Jedna od važnijih segmenata smo radili radionicu tradicionalna bosanska kuhinja u funkciji valorizacije turističkih vrijednosti i ostalih. Također smo radili jednu radionicu uzgoj i prerada mlijeka i sira, uzgoj i prerada lijekova bilja. Sve te radionice su imale za cilj našim proizvođačima, našim stanovnicima ruralnog područja da skrenu pozornost da je tu naša šansa, da možemo živjeti od toga. Ja se zovem Miranka Rubičević, živim u Bojnici, točnije na putu prema Prokuškom jezeru, bavim se poljoprivredom i stočarstvom, ujedno proizvodnjom sira, jaja i ostalih proizvoda koji se mogu naći na poljoprivrednom dobru u jednom domaćinstvu. Počela sam da se bavim poljoprivredom prije 17 godina, s tim da sam proširivala iz godine u godinu proizvodnju. Evo sad sam konačno završila sa mini siranicom koja je puštena u rad, znači legalno i sve, tako da proizvod može u trgovinu. Što se tiče proizvoda od mlijeka, radim punomasni dimljeni sir i punomasni svježi sir. To bi bilo sad za početak, a u buduće imam namjeru da proširim i stočni fond i proizvodnju, tako da sebe vidim u cijelosti u ovom poslu. Znači, zaposlena sam, samozaposlena i jedini je to izlaz danas u ovo vrijeme gdje se može raditi i živjeti od toga. Pridružite se udruženju Alterural u ekonomskom jačanju Bosne i Hercegovine kroz osnaživanje sela i seoskog stanovništva.